Assalamu alaikum hurmatly mekendештер жана Baytu kanalının katılımcıları. Bugün 5 fevral 2022 yıl Kuşap mal bazarındayız. Buyursa Kuşap mal bazarından жылқылардың, аттардың, бей байталдардың ушул жерге чыкканын баарын тартып көрсөткөн аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Кушаптын мал базарын бир жума, 2 жумадан бери күтүп аткан агалар баарыңыздардын сурап кетебиз. Лайк басып колдоп туруңуздар. Анда биз баштадык. Канча жыл сабабыны? 180 миң кем бар. Жашычы? Жазга жаңасы болот. Жазга жаңасы экен агаларына. Ден соолук жеп ичтеричи? 100% гарантия. Жеп ич ден соолугуна. Nazarla eğlendirip daha bir güzel görünüzler. 180 bin kemi var dedi. İşte salınlık. İşte salınlık. İşte salınlık dedi alarına. İşini de asırap koyulup görünüzler. Жаңасы екен de еми tarbiyalanı odatken. Neden daha az kadar. Mağala berekesin dersin. Kaç yeriniz? 85 bin. Na şu. Yaş kança ka? Жазга бышты экен, азыр 85 миң сом берип сода болот экен буга. Мына ушуга 85 миң сом берип атат экен мына ушуга. Байкаңыздарбы? Азыр кийинки катар ушул эмелерди сап өтө берели. Мына ушуну көрүңүздөр. Туруштары жакшы экен орто. Канча бересиз ака? Turp duruyor. Belki bağırıp duran tartasın. Tatmayla duran tartasın dedi. Bağlı vermanda. Az oysa ne olun göreyle. Ya kaç olur dedik am? 100. 100. Yaşıca. Жазга кунан экен тугандар. 100 миң сом кеми бар деп атат. Кайсы шуну багып атчабы же? Наркыныбы? Кунанды. Бул канча? Пародасы кандай экен билесиңби? Өзünün atladığın bağları Karabayır eкен. Atası çoğun mu? Atası çoğun deydi. Atasını da biledi eken. Kaç tür ölmeyeden az. Kaç oldu olat bu? 70 oldu. 70? Yaş kança mı? Bıştı genç adam. Жазга bıştı. Жазга bıştı. Gör ataslar sizlerden mi? Gör atağız deydi. 50 деген palonga berен. Kança eurotdan bereyин деп атасыз, бердиңиз бизге? 70 бербейди. 70 миң сом бердим, бербейт дейт азырына. Мына сатып бересиң. Бойна көрөндү, улагына ham жарай турган. Кеттиби? Жок, кетелек. Кетелек. Татышын. Улагына да гарантия дейт бул. Саттыңбы? Жок, билет. Сатып дейт, аз көрөз дейт. Канча болот ат? 130 миң сом. Жашычы? Эки асы экен, 130 миң сом кем бар деп атат. Бул улагы барбы? Улагы бар. Улагы бар дейт. Үйүргө, ден соолуктары барды бар. Барды бар дейт мыналар. Көрүңүздөр. Мындай бир айланып көрсөтүп коелу. Бул канча болот экен? 150. Жашычы? Жаңасы. Жаңасы экен аларына. 150 миң сом кем бар экен. Бунун ден соолук жеп иштери? Жооп, ден соолук жеп ичинен жооп дейт алар. Буттары бардыгы жакшы эле, шираттары, казыктары. Сен канча жатасың кам? 50 миң сом жатасың. Картатай экен алар. 50 миң сом деп атат мына. Канчадан бери жүрөсүң муну? Канчадан бери жүрөсүң? 1 саат болгон. Жок, эмесин айтам. Үйдөн мингенсиңби? Мындай үйрөтүлгөн жакшы эле деген минген, Алып качпайсың сени? Алып качпайт. Үйрөтүлгөн дейт. Мен балам таап туруп жөнөтөрчү. Тарайсың да? Зоо, ушул жерде мына кунан окшойт мына. Кунан да көрөлү. Кунанбы? О. Я түшүп коёр. Кунан жаш канча эме, жаш дем да. Пародасы кандай? Карабайыр экен. Бою канча чыгат ака? 1.60 чыгат мына. Кунан экен. Көрүңүздөр? Ден соолук жеп иштери кандай ака? Зыңк дейт. Байкаңыздарбы? Жеп ичи зыңк дейт. Номерди айтып коесузбу, өспүрүмдөргө кыз деп калгандар болсо? 500 миң. 65 49 миң. Ушул номерге байланышыңыздар калам мына Кунанга. Ошол жака карап бир айдап кое бериң эми. Азыр биз буюрса ушуда эми катар сурай берели. Мына ушуну сурайлычы. Мал дагы турушу жакшы экен. Ассалам алейкум. Канча жаса экен буну? 90дан кем бар. 90дан кем бар. Жашан жок калды?
Mına. Жазға құнан. Жаза кунан болобу а? Азыр эми тай ката тай экен да? Ката тай, жаза кунан болот экен туугандар. 90 миң сом кеми бар деп айтып атат. Байкаңыздар, 90 миң сом кеми бар деп жакшы айтты. Номерин айтып койсок, кызыгып калгандар болсо Кокстан. 0500 11 19 79. Ушул номерге байланышсыздар эгер кызыккандар болсо мына кунанга. Эмес дагы кыйла эме болупту мына алар көрүңүздөр. Семиз дагы экен. Аз могул жерде дагы мынал өспүрүм окшойт. Ката тайбы? Өзүн эле ката тай. Канча берип атышат? Мына баламдарбы? 41-42 берип атат дейт. Ката тай а? Ката тай 41-42 чейин берип атат дейт азыр. Азыр шунда эми мынаны көрөлүчү. Ага алдыңызбы? Сатылабы? Канча досмун өспүрүмдү? 70 миң сом. Мына өспүрүм. Ката тайбы? Ha? Kulun mu? Kulun egen. Kalte taydağı mı isteyin ha? Parodası kanday ega? Россия менен Бишкек аралашкан. Россия менен Бишкек аралашкан. Бишкектен келип туралар. Бул нерсе айтып коюш, кызыгып калгандар болсо өспүрүмгө. 709 менен. 65.9. Ушул номерге байланышыңыздар эгер кызыккандар болсо. Азыр биз эми катар ушул жактан сурай берели. Канча дос байталбы? Канча дос муну? 130 өзү. Мына кара эко биригит 130 миңби? Эко биригит 130 миң сом мына эко. Эко тең байтала? Байтал. Мына үчөө ортоңкусу. Ортоңкусу канча? 50 кем бар. Ортоңкусу 50 миң сом кем бар. Неден бир аз көрмөк экен да көрсөң. Ортоңкусунун 50 миң кем бар, калганы эко 130 миң сом деп экен агаларынан. Ой, кечиресиз. Мына ушул жерден дагы Nağadan sırayla. Kança dostu? 75 ming so'm. Jaşı kancha bo'lib qoldi? Jaza qunan ekan. Erkak ha? Erkak, jaza qunan. Qunan baytal bo'ldi ekan. Azmerdan da. Qancha ketdi aka? 45 ming? 45 ming so'mga sotildi bunaqalar. Ata. Berbayat zo'r qo'yardi. Aka qancha dotasiz? 80 ming so'm. Qancha tuğan be? Ekin tuğan be. Ekinin tuğan be. 80 ming so'm kem oldu bunlar. Başqalar nol. Kişi kulun taylardan ölç kulunlardan. Kulun qancha dost? 25 so'm. 25 ming so'm. Erkek bo'ladi-ku? Erkek kulun kan. 25 ming so'm kem vardı bu kulunda. Bayqаңыздар. Hozir yerda dag'i bavul bo'ladi ekan. Qancha berdingiz? 25,5 ming so'm berildi bundan. Erkek bo'ladi aka? Erkek 25,5 beradi erkekka. Hozir yerda pulun qancha bo'lsa aka? 35. Erkek bo'ladi-ku? Urg'ach kulun ekan. 35 ming so'm kem bor deydi. Oylag'lar. Bunisi qancha bo'ladi aka? 30. Erkek bo'ladi-ku? Erkek tay. Erkek tay 30 ming so'm kem bor deydi buni analar. Buna kichik taylar qanchadan bo'ladi? 30'dan. Erkekler kaçlar var? Erkek taylar. Ekotem ha? Ekotem 30 ming so'mdan kem var. Suratça mı? Kaçdan 5 dakika? Har pul berib olacak 20. Har pul berib olacak 20 arganda olib berib atat deydi ağlar. Az merden dağı mına taydı suraylı. Hem so'rayın diyor. Hem satsam qapı qo'ymagan. Yo'q, hem so'rash kerak dedi. Qancha berdingiz aka? 21. 21,5 berdi. Erkek bo'ladi-ku? Erkek tay 21,5 beradi. Bo'ldi, rahmat. Ha. 20,5 berdi. Azman shu yoqdan dağı beyler suraylı. Buna bey qulunu menen mi? Qulun o'zi. O'zicha. Bey qancha bo'ladi aka? Yo'q, bey. Satılbaydı. Pulun qancha? 30. 30 ming so'm. Nimasi bu jo'n yaxshi pul ekan ha? Erkek bo'ladi-ku? Erkek. Erkek pul ekan ağlar. 30 ming so'm bo'ladi ekan. Eminler dağı shunlarda pasayib yaxshimi ekan pulun ekan biroq. Hozir bermagan dağı. Qancha dodasiz? 65. Yaşıcı? Kaltatay. Kaltatay mı? Kaltatay ekan. 65 ming so'm kem bor ekan. Ko'ringizlar. Qancha bo'ladi bu? 60 ming so'm. Yaşıcı? Jaza qunan. Baytova. Jaza qunan ekan ularning. Yo'q. Buni yaş qancha bo'lib qoldi aka?
Kunan. Kunan mı? Жазға Kunan eкен. Az Kunan. Hazır Kunan. Yemesine. Жазға бұш толқат. Қанша додасыз? 65 bin. 65 bin dodası. 65 bin сом eкен. Bazar sırada sıraylık. Em sırap başladı deydi. Em başladı eкен. Mına şulağa. 65 kem var деп азыр келдім дейді. Boz bir. Ağlar, mına ушул жерде мынаны байкаңыздар, азыр айтам. Мына ушул үчөө плюс боз, мына эки тең ушунун баласы. Түшүнүңүздөр да, ушул үчөөнү биригип 200 bin сом кем var дедиңер, а же? 200 bin сом кем var. Мына экөө ургач эркек. Mına erkek. Эркек. Mına urgaç. Наркысы ургачы. Мына бээ дагы боз экен. Үчөөнү 200 bin сом кем var деп атат агылар. Мына ушундай, биз бүгүн Куршап мал базарын силерге тартып көрсөтүүнү аракет кылдык. Буюрса, сан уйларды тартып алып да көрсөтөбүз. Андыктан биздин каналга назар салып туруңуздар.